Als wir nach Großmeinete.
Malo vito koneti, kore ke fuanga benga kwata po sa faki ke fa kwata program koni me fale fa manatu kun salo te no alofa. Fa fini afua moko. Peki mafana nge kita lawe ki ai. Pori foka po no wa ko ya ai ka toanga ai fala sa nga ai pia ko. O tonga tapu pe foke ka ke ka maha ai fi me nga ai o motu. E kwa ka wi fi hiwa. Pero poni kita programa tu tamai kau fa perlang langi e ko lot vehala fai batu fua mosione manu tu kau ke he mala e musika e fi te mo hiwa ko loto ku kamata fa ko fa ka ko e bak malunga tonga fa ka pensiman tonga le ta vila ilolahia ko ia be foke fa ta ke ko MC ko ke poni pa kamata leva ko grupo uluaki ai ko na tona to gifi fika wa ko ane po when I test piece e ko e faz ko na order na to po ni ke he mane po ko e a Celtic suite fa we ta ko Philip Spat pa de talato ta mini ka ba ko hagi peni ba nga higi hifo hoko ko hu ka mata ko fe ahi nai hanga be ko ane po e at be hingo at 5 feet mo fo ka fika ko e ifi fika lo ko he poni ko school salte ko ke ba malunga tonga hoko kia Kristonga, hoko kia Kristotupo. Grupo ua, Filipe na tole na himi, mwana umasi. Kamata apo ou, hoko tai lulu, takui lau, pea Tupo High School, pea Sandelu. Kau kindiri mai polkalama, tau mui mai ngoi feua, aia ka Kristonga ani, kuna olonga tamini. Kuhine be pokong matata ko me Australia o te tatale rei fitu pe ku ke me me ange ba fitu poni ma I to ta poni I to ngani pe murina me mai tau mama ta ko to e fe au ko ni isa ko fe au ko ka to anga I holo fa malat kun sante I no wala fa o e fa ta ke ki fa fini ko bila ilolahia ko fa ta mai ko adnaisa ta mo pe au Formalo be foki ki fare toki od moto nga fa. Friendly Island Bookshop we call it. Ti ma be nga na ko toki ma go ti. Ti ma mo to me ai fi. Ti ma fi do ke vale ni ko ki ta ko be si. Ti ma ka ta na. Ti ma ka ta hiwa. Ke ma nga me ko to be ti ma fi ma o. Al nice ta mo be. Nga ko tauki kamata to mui ko ni he fia fini. Ka ko tau kamata ni. Ko le peke u whangai whakatapu toa pēna tau kamata ki tau po kātoa ngā ane awhi. Ka tā ke te au ke whakahoko te tau. Ko vilai ilolahia. Aho koe ni, aho noua. O kātoa ngā festival o musika e ngā hif palasa ai ngā hiako tonga tapu. Kai ki mua iago ko le atu ki minute si pe ke u tukuange ki he whaiwhekau ai tonga high school. Whaiwhekau pensimantonga ke ne kamata I tau polo kalama aki ai lotu. Malong. Kore pe ke lau atu ai same koe ni ke whai aki ai tau lotu kamata o I polo kalamani. Kore atu pe ke te kumotol ka inga ke mukata ko whakalongolongo hifo kai whai e tau lotu, kamata e tau prokalama. Tā ke sihova aki ai haape, whai aki ai haape moerea o e sāme. Whai aki ai ngahi talupite moereo o e koaneti, mawawa he au o sihova ko e tui. Mawawa ke sihova a mamani kotoa, haaki mai o hiva fia mo tā. Ke tau lotu. O tua mafi, ai a Fiona ko e mauluta anga o tonga, ko e merino anga o e whanua, ko e whetaulaki anga e pure anga pe mo e sias, pe aku malohi pe a kaukau ai a tonga I ngai aho koini. Pawhitai ho maulau maari e ko e hi ko e whakarereu ke whai he funga e whanua, malo ku la ko e whakarereu e na awhifio, tupo wono, ka e maa kuina na spau, pe a mo e whare hoa mo e ofu. Lau maari e pe ai
hoi ke fonwa la mari le pe ek paremia ka uma ka tak ke pule anga tong mau fia o e katoanga e fiaf koen ko fala mari le ya ek no pere vehala ka uma foki ai pule fagawahe malolo wahe nga kolofo ou fai watu ifua ka uma holaki magasin helo be foki fai kau ma vai fono kalafi ka uma ka frafe ko tope o kuma iheni e pro kalamani o iheni ka pule ako ka uma ka faifi pe mangahi ifi palasa ko tope a ngahi abiako o e fonwa o iheni ngahi tamai mangahi fae ko e poupou ke taleniti o e nau whanau mauhanga atu ke a Fiona ko hiko e kamata anga e polokalama o e fiafini. Mau whakawhea ho laumari e maa oni ke ne ha erea a e polokalama o e fiafikoini. Tuke hange ko e kaweinga o e polokalama ko e merino o ku malava pe ke hao sia ia e hako tupo e whanua o whakafou mai i e taleniti o e musika. A whakamalo atu ai ko hiko ki nau tolu e potunga e polisi kai o mai kau tau ai ne afio pe be foki ke avilai pe mo e komiti kuna fotutu ai polokalamani mau fia ia hanga ai polokalama pe heni tonga ke omi e kakai o fia ko e omi o kumore atu ai ongosia pe mengahi mafasia ko to ape mau fakataha mai o fia ia polokalama ku mau matai ai mafi o ia Fiona tua mau te kaki atu ai kotoa ai polokalama ai fiafikoini tataki pe ki mau tolu he a Fiona mua pake mui raya ha mau au sia e whakau singa e ngawe angani mau fia kotoa pe i e taleniti ke whakoloa ke ai mau whanau tawangi ke au ai pe ai lang i mo koloria o e polokalamani ko ia e lotu pe a mo e hu mo e apasia ku mau whai i wafa sisu kalais ko alo ko mau whakamui. Amen. Ko malo ki he whaikau ai tong high school pensimani tonga i he lava e taulo tu. Te koutoa e whainga mari e koni ke ufanga atuai ngai tala whakatap kotoa pe ku whao ko whaikau kau maa e ngai whakatap ko whakau katu e whareni ane afi ke atake motuani ke hau katu kahoa te tau polokalama i he pōko e ni. Wati pai ai whatapu mawahe ki he whawhalanglangi o e aho koe ni. Lot vehala kau maa e kau tangata koe ni. Kau mate aki i musika, mate aki i ifi, mate aki i hiva i ho tau whonua. Pēwho ki ang mautolu kotoa pēku mo lawa mai he pōni. Koe pōni ho noua o tau festivalo i wafe mafitu he kai te uto e whakaloloa. I e whunga Stacey, ko ifi whikauluaki ia te nau kamata, i he kulupu uluaki, te nau kamata ake e nau whasitu uto uni, piko e contest piece o iloa e Celtic suit, whau ia tangata iloa ko Philip Spark, pa mo mea mai kiai tau taitari mua mo e whai ifi, aula pei, kolope aua. Katak pepe o ki siwa ke peke hongo tamako toki. Kau e whigaru aki, ko te kula, tau se hina, maroi kula me suhine hina. Nau maho kona tole nau kamata e poni. Tau te paspasi mai, kau ifi whigaru aki i he kulupu luaki, o whaifi aula pei kolope aua. Fastu toni a Celtic suit a Philip Spark.
whangong e whoki ke mau e Rongo tangata matatao Koe ngu signal atu Heki mea e whio lunga Teo teo ke kamata
A Celtic suit at Phillips Park. Maria Obito, Peto e whakaofofa mai te unga. Ka wifi fika oloa ki ia, I he kulupu fika oloa ki. Aia ukuai e ka wifi e wha. Aia koe ka wifi fika oloa ki eni, pia mo nau whai fi, aula pei kolope aua. Nau whakahoko mai koe whasi I loa au pitoini I mamani. I he A grade. Whasi eni I he A grade, hange pe koe umou mea ki ai. Whasi whaingataa. Pea whakaofo ofa hono ngahi a fo. Hono ngahi skills. Koe uwhia mai e tau ki whakalongolongo he taimi koe whakahoko ai whasi. Memi ko ngā tolu ai whasi koe ni. Tau te watu ki he iwi hono wa I he kalasi ulua ki. Whamalo ai pe ki he whawhalangilangi o e pōkoe ni Lord Behala. Kau maa e kau tangata koe ni, kau tangata matea ki o e musika, tato whito ki he iwi palasa. Pea moe hiwa. Nau whawhea atu I he whakalangilangi o e pōkoe ni. Whamalo lahi ke kau pule ako, kau whai ako, kau maag motol ko tō pengahi mātua, mo kakai whanua mo lava mai ki tau poupou, ki he festival o musika, ngahi iwi palasa, ngahi korisi o tongatapu, I he tau koe ni. Whamalo ai peke tau kau sponsor. Nau whakahoko ai whatongia, kai lava ai tau whea auhi. Festival o e tau koe ni. Ki Ministry of Education and Training, Ministry of Police, His Majesty Armed Force. Kau tau malo I aina fio. Potunga ue tolu lalahi ko ia ko nau. Kau whakatahi e tau koe ni, potunga o iako, potunga o polisi, potunga o tau malu I whanua e nea fio. Peki he teuteu lelei o e pō koe ni, I tau stage uki ai teuteu ia e Real Tonga, our Kingdom Airline. Pea mo e Palu Aviation Services. Whamalau ke Dateline Trencham Shipping. Peki Magic Signs. Broadcasting FM 87.5, Radio and TV Tonga, Tonga Broadcasting Commission, 91.5 FM, Radio Tonga, New Zealand. Paula moi moi la tu, I he live streaming e tau festivalo. Mo tolu ko ia I he ope, mo hupe ki he Paula moi moi I he YouTube, mo lava o. Mea hangatonu mai ki e tau kātoanga I he pōkoe ni. Whamaloa ki a Paula. Si mo te pōriwa ati pia mo e Queen Salote Memorial Hall.
Kau amatoto pe mo new IT pe mo Chris Quinsalo te. Pe ke fare tohi o mo tuanga alfa. Ngahi nau whakamusika ko toa pe. E ma uia I he fare tohi o mo tuanga alfa. Whamaloa tu ki he sia ko mo ui aonga finance. Sia ko mo ui aonga finance. Kau I whiwhika wani, o mea mai bea ki he mama e matanga. No nau te unga, nau kote lan pulu, tapa hine hina, tarse hine hina loloa, tapa lan pulu. Kona torbengi na e kau koe ne bomba tu ina o si walawa tane na yang e. Ta kona tor na olunga. Kona na o hanga mai tameni. Otanoa International State Line Hotel. Ka wifi hono waini I he kulupu uluaki. Aya koe kulupu uluaki I he poni nau whakahoko atu ai fastu tuni hangi koe nau lavet kane nai. A Celtic suit. A Philip Spark. Fono opito e holo kaku almari e tapini ke whakamari panga whetu e whae be mamatai lo toni ka be hoke ki tua na e ua uha ne po o kau e whini una ronga tawani hoke kau tau malui kino whetu kwa koe ngai nau ke kau e whitakaha ba whetu me oronga Pego no tonga takai o koe alonga. Mo whamaro abe ki Friendly Island Bookshop. Whare tohe o matuanga wha tungi kolonei pepe he poki ki sia mo I aonga Finance and Services. I whanga pilo lewu hanga ke ki sesuro silana ko ia I whanga.
koia. Paula moala mo ka wifi hono tolu I kulupu uluaki. Tau te paspasi mai. Paula moala mo ka wifi hono tolu I kulupu uluaki. Mo fasi I loa koia a Celtic suit a Phillips Park. Malo vai, te koe ka wifi. No maroon, te wahine konga. Kote maroon konga. Tangata mo fe fini. Paulo mola e ka whaifi. Toi bei vetaha. I kulupu uluaki, toi bei kau vetaha. Pea kahiria, te tau hoko ki kulupu wa, o koe kau nima. Te nau whai e nau fasfiri. I he himi, pea moe maasi. O te pe whamalo, ki e tau kau major sponsor, Potunga o ako Ministry of Education and Training. Potunga o Polisi, Ministry of Police. His Majesty's Army Force. Potunga o tau malo I whanua ni afio. Pamalo ki Real Tonga, our Kingdom Airline. Hangi koe mo mea mai ki ai, mo e teu whaafofa I he pō koe ni. Tate Lane Transam Shipping, Magic Signs, John Tupo mo Peter Crew. Broadcom Broadcasting FM 87.5. Radio and TV Tonga. Tonga Broadcasting Commission 91.5 FM. Radio Tonga New Zealand. Paula moi moi lato. Moi live streaming. Mo tolu kona heope ko mo hube ki he Paula moi moi I he YouTube. E tau mamata mai ki he kātoanga. Si mo te poliwa ati pe mo Queen Salote Memorial Hall. Kaua matoto pe mo New IT. Ngahi mea rea sound system whakafofa ko ni pe mo mama. Kaua matoto ia pe mo New IT. Pe mo Queen Salote. Pe ki he whaletohi o tumotuanga o wha. Ngahi nau whaka musika ko tōpeo mo fie mau. E mau ia mi he whaletohi o tumotuanga o wha I he tungi colonnade. Whamalo atu ki he sia ko mo I anga finance. Mo tokoni ki he kauwhai ako. Nau ngahi fie mau whakaise ni ti. Mo tolu ko tōpeo ngahi kautahana ea o atu kei ki tohi kore aula na e tufa atu Spare Parts Zone A. Cowley and Sons TCC Pacific Timber and Hardware MBF Bank PSB Bank ANZ Bank TVB Bank TTCL Tanawa International Tate Line Hotel ya o taula pongpong o whamanata na tata o peto hoi hena Whamanata tu kau whaifi pia mo e whanau iwi taulaka. Tau mawahe mai taulaka me he wafko una I e wha. Tau wau mai ai ki holoni, ai ki whakamamalohi heni. Pia tau kamata tau polkalama pongpongi I he fitu I heni. Koe tau entertainment. Motol koe I he o wong ngawatu mo mawe hui koe ni I ngahi media. I radio programa pongpongi ki takmai family ki hen tau hen ka toa pongpongi mini te tahani mangahi fi ko toa te nau whakawhiwhia ki tau tolu whakahaha I honau tareniti musika I he tau koe ni koe a pongpong ko toa pe te tau I heni I he fitu I he entertainment pa koe whakaosia e tau festival o musika o e tau koe ni
tahu ni pun hangi kan. Mo fa malabi hok matol ki friend ya el bookshop ke frito got mo dong afa tu ke tungi colonnade. Ai meti fi ma fa mo fi. Pigo musika, tige ma wai ai ngoto me ai fi. Ke fa nga me ai fi pe. Tige ma wai mo lolo me ai fi. Tige ma wai mo me a fa hiwa. Melodonium. Tige ma wa do ai. Pe ba tige fi ma wai fi lo ko me rea. Ke va ringi ke besi. Ma ka do ya. Me fare tohi o mo tuanga fai no alfa pa be mo formalo foki ki sia mo ya on financing services o fa ngare ya de ngai no ngai firma fo va be ko ya ka nga o se swisa na ta na tonga office ko ya tu ko ya i fa ngapilo le u fe nga ki be mo sia ko ya fa ngapilo le u ha ta va ha to ta puni te be ke ngai o mo tu i fa se klasu laki Teo malan bulu, pivalan bulu, kotelan bulu, no hina tapalan bulu. Favo bito nau teu. Matu na pamatala tane po nau pivalan bulu ku piliti hina mai atapa ko ya kiloto. Mata lele mo ni. Kena ko ni hina ko toa. Na raka kiloto tamini. Fanong wa le pe mo to long le atu from Folaponi me holo fa malat kun salote nge ko ne me kiai apongpong i fa la ka me wa fu buna i hoko fa ka to ka wifi hiwa la ka mai ki holo fa malat kun salote ke fa asko bo pongpong i ko po family taki mai family ko ka to tongi taki meni tani mai fi ko to pe ko fa vi ki mo to apongpong i mo me ai be tai mo fa le ale te ka vai ni ki show nga hifi ko po ya bongbongi ifi frasi o grupo lo aqui kau ifi to la ya bitani Mapo e madanga no pas vivia Maria puto no seti ko e o mama ko o lunga i punga stesi ha pa ko si mo krokula mama ko si ne lan bulu fa mama me o lunga abek ne de asenu maroon i fa mama Kato ngai pala sa ngai ko si tong tapo no ta fitu. Mi holo famla kun salte mo wal fitu ko ni ma fema. Kasi mai ifi fra osikoni i he kulupu uluaki. Mo fa ifi a famausia. Ko ifi fra osieni pe ko ifi fika fa i he kulupu uluaki. Faki tu muy befo pe tu ai kamata ko ai fi ko una tata ma be olunga ka mau ha ke ngo matata ko ni una hanga ko ya o fa no kai ko fa ma ka e ko na hanga ba kai ngai vai anga ko ngai fi na hiki ka ko fi ma o ke na mamata ki he ka wifi pe ko be to ta hai ta faki ko na ma be ka signal la pleva ki he fai fiki o runga pe nau kamata ko inga ki fa no ai ta na osma o runga pe do ko pa to ko ke fa tongia
bebe mau atu fonu a holo Gonzalo te begi tu a tola he bedo afu pa almari mo lele be fa fini ka ge fu momoko pe la mari o ka tonga festival atmosphere la mana tu e bo pongite te family ki mo we fa fia mai heni kama ta be time da tau pe de mo mama ta la ka ba te po mai ka wi fi hono fa ka sulu aqui
Kata tau te pas mai a afa mausia. Fai fi. Te moifi maari e goia. Kulupu whakaosia. Ihe kulupu uluaki. Afa mausia. Te moi fai fi. Ifi maari e goia ihe fasi tūtoni. Koe kulupu whakaosia. Ihe kulupu whika uluaki. Toi whakaofu ofu hoku mai te unga. Malo. Koe lawa ia ai ngai whastutoni o e kulupu uluaki. Te tau hoko rewa. Ke kulupu honoa ai a koe kawifi e nima. Pea moe nau fasifili e ua, ai a koe nau himi, pea moe nau masi. E ho i e tainimi, ai item ai company pen ai sortia pe mo policy te na hu na foi item I tainimi ko Mexican holiday ka hilia pa to ho kwatu ki klopua Pamala te mifuka motori tau kau whatanga koe i programa koe poni kadanga I palasa a ngahi apiako tongata puhe wanoa tahfitu klase ua kau wifi hiwa o sene kulupu uluaki kana whastutuni e koe wahako pokoia koe Celtic Suite Philip Spark Ku kau whata mawak mai whiko ia e kau polisi, pe mai whiko ia e kau tamlo whanua e kau tāne a whio, nau whakataha ni. Mene mea kei ai whakatau kei ane nai ko e tau wha owe ni kau whataha mai ko ia e o ngō pot ngāwe, pepe whoke pot ngāwe ako, o nau ngāwe whakataha ko ia I hene ta mini. Whanu nau Maui orunga, te unga pe whaki e te unga mahene e sotia lano mata koe kau polisi unau tausa se uri pe nau whalani navy blue penu nau I orunga e te mini whanau ngata waiwahe lelei whamala pe whaki ke siaka mo I aonga finance and services pe he whaki Ki Friendly Island Bookshop ko e wharetohi ko ia o madonga wha I koloneti I Nukalofa. Pea o te pewa kona wā koe I ewa peke wā koe hapai me wā koe wawaunga me pe muwhi mao whilawe I pea mo I whi peko musika te mao kātua te mihe. Whaikolo ko ia me wharetohi o madonga wha. Lolo me aiwhi. Mutoi me aiwhi. Pe filo ki he waringi pe peki he selo. Ke pesi me a whahiwa melatonin ke mau kata me ai ki e kau tahano ko ia e sia ko moyanga mana tu e ngai pini ko ia ko skutsalo te o stuitui panga saisipe lanu to tonu fiti to tonu mo style to tonu Osmawat pe ia me office ko ia o sio mo ia nga finance and services I halata wa hau I fanga pilo levu hanga ke pe fa lotu ko ia o si dia na fanga pilo levu o tata le ki motor mo me mai ko ia I fini mandu e po ngi ko po family concert yang ai fi ko ia e hiwa po mong tak menita nima
kata pas-pasi mai i whakataha polisi mo sotia te nau whahawatu Howard Taylor. A Mexican holiday. Pas-pasi mai ai whanahataha goia, Mexican e sotia mo polisi, te mo Howard Taylor. Te pas-pasi mo Howard Taylor. Whasimari e goina na o atu koe Mexican holiday. Whawhiawhia whoki, ai ngau e whakataha au whange goe o tau, o mataki ai he tau goe ni, o potongau e lalahe ne pule ngā. Whak whakamusika, tau ngau e whakataha pia mo e potongau e ako, mo e whanau ako. Tau teke whakataha ai o tau mua, fisifisi mua koe ne ua, Luaki, ke Merino, e whanau ako, ua koe teke honau tare ni ti musika hangi goia, tau mamataki ai he poni. Te tau hokot lewa ki he kulupu honoua, tue wawe pe. Moe nau whasifiri ko hemi pia moe maasi. O ia hu mai lewa e klasi ai whiga ora ki he klasi wa
o te ve whakamalo ki ngai mātua kau tai whanau mo toko te pek mo lau mai he poni popo ke tau whanau toto te whito ki he anko e teo ngai whanau he poni mo ane po whakafofa au pito whamalo atu ki he tai whanau ngai wiki koen wosi ne hoko lele hoko e ngai a koifi o pouri e meni tai milahi ko konga pe ai te ke tau polokalama te ke tare ni te tau whanau Mai tau lawa ke wani mai wa fitu ko ni mai fema ko ma fola nga tona toni me holo ko na ku tsaro te me nu walofa ka to ngai plasa ngai ko risi o tonga tapu ki he wano ata fitu ia o se konga uloaki e ko ifia pi pasi tutoni ko ka o fiko ni nima e hoko atu heni ke na ufasfili e ua ko himi mo masi pas mari au pito mo te no ha tu pe hange ko ko pompongi ko fa le vai fokai la ka ko me wa funa ka to nga hifi la ka mai ki hol ku sante kama da konseti ko te u ai po pompongi ko po konseti mai nga family le tio tonga pe mo TV Tonga Broadcasting Commission 91.5 FM Radio Tonga New Zealand te foke paula moi ye YouTube motolu i heope hupe ke paula moi ye YouTube mamata mai ke tau katoanga pe si mo te poliwati pe mo e Queen Charlotte Memorial Hall kaua matoto pe New IT me ko College Queen Charlotte fale tohi ot motuanga ofa pe mo sia como ui aonga finance te foki he police advisor me nusi la pe mo asleria na wanga ofa mai nga he t-shirt ko ni mo asia to ka policy pe pe ki papa kiu apong me he kau police advisor ia me New Zealand pe mo Australia duduk beralunga kau ifi kau ni kalau mai kau me kau ifi ni ma o kuto Pono pito ni tamini na ke duduk alunga na uona to fatal to nafla
Ki mambo ko matanga whangongo ke tem ko e kamatai e kong hanoa. Bego ngahi faso keni. Ai masi pe mohimi. Bego botonga de ka tam ko orongo fa na ka ton no e timbani. Ko timbani ai aba ko fe ia. Kamu ke formalo be motor lagi. Orang kata aku ya, friendly Allen Bookshop, bebe walking, pihe, siapa mau ang finance and services. Kau venu koko, tengah tamu fini, tu penu mau piwa blue, kau hina. No oinga grokula be melan bulu. Ka wifi ka rake ni I grupo hono wa. Tino whakaho kato e nau himi, pe mai nau masi. Hongo fasfiri ia. Kata pas-pasi mai hivi fika raki koe ni I grup hono wa Faifi Sione nuni hapa Tena wifeta himi iloa koe ko Lloyd Ki I tamia I patau ke he poni ke ne fa hoko mai mana tu I koko be o ku fai si me apina fa no mai be e ngai fasi mo fo matala to ngai api ako pe fai si be ko malo kata ko ki fa molong he tai mi ko e fa hoko ai
ko Lloyd. Nau te te wat ki nau Fasmasi ko Victoria. Te paspasi mensione hapa pe mo ka wifi fika luaki e grupo nowa pe mo na fasi mas ko ya go Victoria ka wifi e fa que no hoko me ko ya que va venir ka fa mala to pe ke ka o 5 ka o ma ka o ni ke ngahi tu mo o i ta o ko ta o ki ka ta hani tu sia ko mo i a nga financing services e fa nga pilo levo ata ke
Whenga mai kai, wawe pau pea, angalele mana kwa ngawe ki toni koe. Ka kea utonu me peke na ofisi, peko telefoni mai ka wale ki whima ke telefoni mai. Hiki ate ngai peke telefoni koe ki tā mai ka na tolu. Ua fitu walu. Ua fitu walu, peko fitu wha ni matolu ta walu. Fitu wha ni matolu ta walu. Peko fitu nima, ono noa ni ma wha. Fitu nima, ono noa ni ma wha. Whainga tai mbete ke whima oai, whitu tak mai iai. Ke whalato o whima au, i he wawe moe pau apu i te oi whakako whatongia. Whamalato da be whoki pe moe whare tohi koe o te motuanga wha, Friendly Island Bookshop, i tunge kolonei tinu walo wha, ma o da ngai nau ki hei whi. Ale whawe kona wahe office koe ia i hapai pe be whoki ki wawa, pe mo eua. Tēnā whitu tak mai koe ki whaingata ano ato mo whima koe ia. Mutu i me aifi, lolo me aifi. Me awha aifi. Whilo ki he waringi pe koe shelo, pe koe pesi. Mau kato ai. Ke kau whahiwa. E ma watu a ngahi me koe ti mo whima au. Kau i whina no wam nau taka ki tai mini. Tupenu lan mori, pini lan mori, so te hina. E tau whaafofa te unga. Tēnā whai atu ahimi koe Old Hundreds. Old Hundreds.
Mali on the hymn goya. Manesvi, all hundreds. Now do ke Masi, go Victoria. Paswasi mga naswi, paswas may gay. If you marry Goyo, now mass for Victoria. Toa te kau si, kau popo. Kako ko eta mawhai tāko ni ta whaki.
Mari. Apa tu ke kau pernah oleh jauh mai kau yang meh fela fela baki meh pun punua dalam mai kau hai tak away lau mas tak kai holope compound kau ya Mari. Bege kau pernah kau melari orang kau mau bawa lahi. Bege mulina poki. Asivi tau ngahi fi. Mau tolu, mau whakari ari lelei taha. Mau tolu, mau whatutu ahai asivi. Hange koe nau whahoa ke ai, mau festivalo. Ata ape mau whakari ari ho mau tareni ti i ene lelei taha ke ki mau tolu. Ko mau tolu te mau toki whakakoho koe mau tolu ngahi tu ngā. Koe whakaukau ia ai komiti i he tau koe ni. Pea ko mautoi, koe whakaukau e tene whakalakalaka, pea mo tāna ki mai ngahi lelei lahiange ke toi mau e he tau whanau. Ke mau e tau mua koe ne ua koe merino, pea mo e hangi koe tau mau i he pōni. Koe haa ki se niti te mau, hangi koe u whatangi u te ke mau he tai nimi, ha se niti. Koe haa ki se niti te mau a bongi, tena wahe tatau pe. Mau whainga mau rei taha ke whakari ari ho mau tare ni ti whai e motoro e mwef afka mau. Te watani ke hefi hono tolu i he klupu koe ni hono ua. Whamalo atu ai pe ki he tau kau sponsor, ta twito ke potu ngawe la lahi tolu koe na pureanga, potu ngawe ako, potu ngawe polisi, potu ngawe tau malu whanua ni a fio. Nge koe tau mata kia i he tau koe ni tau ngawe whakataha. Sio kia i tau whanau. Ki ngahi lelei o e ngawe whakataha. Ko ifi hano tolu e ni pulupu hano wā. Kau i whenana tolu, una ulu kakahake ke stesi. Lan mata whapopo auri hona utupenu, tamara lokeha, tamaran mata whapopo auri. So te hina, heges la nota. I he teo lahi e teo ngā tau whanau i whi i he tau koe ni. Whamana tau pe a pongpongi. To whao se tau katoa ngā pongpongi. Katoa ngā whakawhiawhia aia po entertainment a pongpongi. Tak mini te tahanima a e iwi e hiwa koe ni. A pongpongi. Taimi fitu. Ka te taulaka mai ngā hika wifi. Pea mei lotokolo me he wafko wuna. Os mai ki holoni. Tau mau hene ki whakamamalohi, ka tau kamata he fitu a pongi. Tau whainga ki tau kamata totono he fitu, o te tau tō mui hange koia i he whiawhini. Tau paspasi mua ki ka wifi koe ni. Kai whai mo lawa mai whai iwi. Paula Loresio. Tau to e pasi. Whao si mai ki he ka wifi. Ki ka tolu koe ni. Ramo Paula Loresio. Nau whakahoko atu a himi koe Deep Harmony.
Kata ko ki whakalongo hifo, maro, ko ia, ki tuku i whakamau ki iwi. Malo Paula Moe himi Iloa koia Fasmaria ia Na watu Miti No masi ke miti
Mau te pasta si faz mai Paula Loresia. No ka wish Maria Goini. No fai atu ai masi ko miti. Malo Paula. Ko ifi fika tolu ia. E grupo honoa. O malo atu fa fofa mo teunga. O malo ke kau tau whanau. O malo make ke kau tau whanau. Kotoa ngai. Uri, eu main he o taha ofa ho, Christmas havea. Se tuata mei Amerika ko ki pangate au. Ko onga tu he ui aula, pe mau atongani. Malo sai ke kamata lewa tau tol. Ko ki pangane te au en fa malo atu. Mo ki tau ki nukuluku lewa he pon ki tau ki konsete lewa. Ko fa malo atu ki a Christmas havea se tuata mei Amerika. So di pangate awen ko ma ba ki te pile. Ngariong o tu ke ope. Ki kore se ni ti kone ki komiti. Para ofa ko ni. Ai ko ki pangate au ko ni te na ta ki fiha ula he. Ka wi fi to ko hiwa ko ni. Malong. Ko yo motor ko ni fare ni ko to ba te tau ki luku mai pe tau tolo e. Mau begi sene tere ki kau ifin. Tau te watu ki he grupo hono fa. Pa toi pe taha. Toi pe tau kau ife ua. Toi pe tau kau ife ua. Pe tau lawa lewa he poni. O malo lahi atu ki he. Mau ke whakamaro hapi hoki. Ki Freddie Island Bookshop, pepe hoki sia ko moi aonga Financial Services. Ko hanak mai hoki ne ngahi katoa ngatu mo uigo e tau go e whetutak mai lewa. Ke tau ofisi ka mau tokoni atu, kau whai whikau, kau whai ako, kau ngau ngai offices asi tonga tapuni, pe mo ngahi od motu itahi. Whetutak mai lewa he telefoni ua fitu walu ke ofisi, pe koe fitu wha, ni matol ta walu. Fitu wha, ni matol tahaval, pero fitu nima, ono noan nima fa. Ke au fia mau, te mau fia ke tokoni atu. O kuwawe, whaingo fua pe toi, whakaatoi whoki e mau whonga. Mana tu mo e pingi ko ia, o kore skun sarate. O ku hoko lelea pe whok pe mo ia. Ma o tebeko o stuitui ngahi sais ko tope, fitu tak mai leo. Ke whanga pilo le vuko tupen to tonu, lanto tonu, ma o tuheni i taimi ko tope. Ua fitu walu, piko fitu fa, nima tol ta walu. Fitu nima, ono noa nima fa. Peme e whare tohi koe o tuang au fa. Ngahi mea peke musika, fitu tak kena tol. Tungi kolonate, tina uma watu. Whamarat ka motolu. Mo whanau mai, ke walu fitu poen nima, me holo whamarat konsalte me nuka alofa. Toi pe kau i whiua, i festival ko ni, Pito ki hokat pe mo e ifi whatata ko e kau polisi pe mo kau sotia. E lawa e poni abong ko e laka. Me he wafuna. Ki te e fitu. Ko ni ko laka mai e kau ifi ko e hono wha. No o pulu, wafe pulu. Tupe nuhina. Tapa pulu. Ne area whare ono pōni koe tau ngau e aki, pe ke mama, whawhawhau pito, pe ke kolis kuin salote, pe whoki he whare tohi o tu motu wanga o wha. Ngahi nau whaka musika ko toa pe ke whie mau, e mau ia me he whare tohi o tu motu wanga o wha, i he tungi colonnade. Whamalo atu ke sia ko mo ui aonga finance. Mo tokoni ki he whie mau seniti ai kau whai ako. I he grupo honon ua.
katakatau paspasi mai se fesilutui pe mo ifi fika fa e klupu honoa malo se fesi e ma atu me teu nga goi Tena ulang whakahoka tu a himi iloa goia koe Cremont. Himi iloa koe Cremont. Ko himi a kawefi koe ni. Kana i whakalongo hifo ke tau maue Mario o himi.
Malo Mari e mani wa himi koe cream on it.
Malo, tau te pas mai. Mas mali ko ya no fa ka tu se fes ke toi. Ke mo ka wi fi ka fa e grupo ko no wa. Tau te pas mai na to. Malo se fes Malo. A new colonial march. Mari hano fa ka tu se fesi. Mo grupo hano fa ko ni. I grupo hano wa. Fa mateunga. Fa malo ke ngai matua. Tôi bây giờ gọi phải ta, người ta học tao mấy chục, tao mà ở tên để đây về. Chục về không phụ tôi. Không phải là tao program cả bông bông Kau faifi ngai kau wifi kau kamata mai tau la ka fa kau fo mai lo tokolo he taki mai he ifi ai kau polisi i fatata kau polisi pe mo sotia kenau taki mai tau la ka pong tawa mai ki Kolonia Pongpong Tobe da ko fi taha. Menga e pako. Os foge e ai fi fata taho e ka polisi po ka sotia. Fa se to e boni. Tobe ka fi taha. Ka fi kone te o se tu me valo lo. Ka fi kone u hoko. O fe do be ki ai. O ta ki ane po ka fi ki taha ia. I ka tonga ko e ta ni. Alo be ki from taha u to me fa, pe wa fa pe kai. Kagwa ngai I taha wa tol fabe. Ngai po fuat kana tol na kwangila la. Kan mari abito no leva kana fai fi ne bo. Tau so he fini pe ko ha himi pe mo na mas de no fa ko. Na po fa fi po ni. Te tola hange po ni ane bo. Ko pe tui e to tola hanga bo ko ni. Ko po fa fi fo ka pong entertainment pong ta milita ni mai ka wif ko tobe pa na mai fari ari me no mai show wanga mai ni ko ia mo fa me be gai na hi fi au hi ta ni ma ko si ko ta o gen no I he ta mini ni ta te ko ke da mata pong la ka ha fa ka ma de konse de fitu fa da ga ilai te deu e bo pong ko fa fi que ngai family. Pero mo ebo mai me family abo bongi. Todo mo be aquí kok mafan. Ko dau e a ta minuta mai no pito. No fodo do e na mai nafa. Ko gona na la kama no kote. Ale ko ke nima o kote bu tapa pulu e ua. Na no o pulu navy blue fo ke lano ko ni. Mo os mea be modelo ka wifo ni. Ko e fai fi foki ko ka venga waka. Ko tau pe he I ka uhiwa ko e wha o mai me Europe. Vienna Boys Choir. Me ko e St. John College Choir me University ko e Cambridge. Ko ni na raka ko di loto. Ko tau le ka. Me ba de ka popo. Tola he abito. Ko dong na mo heni. Ko dong do da wa hai fi ko po ni ma fa na. O fe au hi o wano isa ai ka tonga o wano ta abito. Ka venga waka.
Mal fitu po ni ma. Ni hol ko mlat kun sa ko. Kato ang ay pala sa nga hea ko to ta po ano ta fitu. Pa malo ke friendly at bookshop. Bebe porque sia como ya financial services. We have in Jesus. And now hear me here.
Now, yeah. What a friend we have in Jesus. When our first mercy, the sons of the brave. Malo, o paspasi atu, o ifi whakausia I tau kātonga I poni.
Kawenga waka, ka moif Mari e ko ia e fasmasi ko Sons of the Brain. Mari e pito, malo kawenga, pa te whakafofo mo te unga malot. Ka wifi whakausia i he grupo noa. Whawhawhanau teu. Hange me hange ai katoanga ko ni ha whakamena i ke kaureka. Pe koe September ke ngai whae. Warafo o ane bo, te warafo o he poni. Mahalo da pepe a popo. Kamo ke whakamalo pe ke Free Island Bookshop. Pepe poki ki he sia mui au ngā Finance and Services. Toa ke ne whae ato haki i le whakamalo. O tonga au teu ai I whikoni o longa ke tau ka hire e le whamalo pe ato ki whae kau e tau lotu pe ato whae atu e hei whi ai tau whaswhafonua maloula. Tapu ki a whio e tai hā mai. Ko tapu ki a lotu e hala, ka mahou eiki. Ko tapu atu ki kau whawhalangilangi o poni. Ke kau muaki o e malai o musika, i whapalasa, ka me tawhaki. O e malai o e hiwa, kau whai hiwa, ka mai kau whai iwi. Kau puke whengamari e koni, whawhawhonga i atu ai sea o e komiti. Ai whamalo loto hounga, o mou mea mai, o whakakato o polokalama, o taumua o komiti koeni. Whamalo atu loto e hala, ai tali lei, ai ki whatangu o whai atu, pia mehe komiti koeni, mo mea mai o whalangilangi o poni. Koe tau ko o si whoki na e lava lelei, ai polokalama mi wawau, pia mo tongani, hila pia mo Asteria. Pe ke kau whai ako, ka ma e kau tau whanau ai teu, ka mo e whatongia lahi ko mo teu mai he tau e ono ko ni. Kai ke ngata hono teu i o whanau, honau teunga ki he ngahi poa peheni o tau ko ni ono, ka mo o mai mai whainga maari e teu ai whi, ka mo e polokalama i whalasa. Koia, atu ai a whakamalo loto honga ka tiki mo tolu, o kau ai pe a ngahi kautaha. Na whai atu ai e whakatangi koeni o e polokalama o e tauni. I kai ke ngata ai ko a bongbongi, whaos whoke tau kātoa ngahi a bongbongi. Whakahistoria whoke tauni ko unu mai o toi wā ofiange ai potungau e ako, tau malo I whanua a ene awhiopa mo e potungau e polisi. Ke teke o ngō mea lalahi koeni e ua, ko tare niti o e whanau, ia pehe ki he merino, i hakotupu e whanua, pi e whawhawhangai atu, ha whamalo loto honga a e sea e komiti, ka ai hatau mātuku I he poni, tau toi whataha mai I hapongpongina, tua whātu, maloa bito. Tau whaos, o tua mafi ko mau whakamalo atu kai te koe, ko tuke mau ikuna ai ngawe anga o e whiafu koeni. Mau kore kai aha mau mātuku atu, whawhokihau ki mau tolu ki ho mau taktaha atu. Ko keresia e ki ko sisu kalais o whalahe o tua kai tau tamai, whio me lau maari e maoni oni, wha o whare te ki mau tolu ko toa pe oa nā hiki, kai whaipio ta ngata, amen. Lava ia a e pohono ua.
O katoa ngai fi palasi ko ia nga hai korisi ki e hua noa tafitu i toa tapuni. Lahe tau ngai porla mau tatari ma keu mei koloneti. O fonga te kaunga e walfiti puni ma e whema. Me holo whamanatu kun sal te menu alofa. Bisa te tana tohi. Kau sa Slovaka. Tau to whilonga ka popongi mo mea.